Iti napalabas, inawagan ni Jorin ni Elisa ket naamuan na nga dapay laeng iti opisina da. Gapo iti dayta, nagdardaras ang nagrubuan ket napan iti opisina tapno kasarita na daytoy may papan iti awis ni Siasya a panagpiknik. Idi sumangpet ni Chona iti balayda. Sinaludsod na adagos ka ni Victor no sa dino tinapanan ni Jorin. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela a napaulwan. Si iti barokong. Saan ka may tsapwera? Taduhatan tulat tangag kuy-kuyog. No adda tayo di beach. Anya? Ay, diyak kayat Jorin. Mapainap na umay. Anya? Pues, no di mo kaya't iyawag kong to kini Sasha. Asaan ako nagtuloy. Taapay. Sa anak tumatla na ragsak no di ka umay. Sika talaga. Nakababayin mo't no sumurot takkan ka kat dinakmat inawis ni Sasha. Naragragsakak no si katika kuyog ko, Elisa. Anya? Wen, isong ano di mo paguswan ti awis ko. Kit nasaysaya at asa anak mo tan amapan. Oo na yan. Sige man laangan. Ha? Agpaiso, Elisa? Wan ko na. Di mo ka din ang agdimbagak. Aman, Elisa. Kit agyaman ak no pagustom matlaang ti awis ko kin ka. Ay, aguray ka. Inton ka ano gayam? No working days? Sorry. Talaga saan ka makaumay, Jorin? Inton Sabado. Kasta ka di? Oh, di mayat ka inton Sabado. Sa agkuyog tantumanan inton kabigatan na. Bali doang aldaw ti panagpasyarta. Wen Ha, ni dati. Mabit lang, Elisa. Itong batak lang ni dad. Apay, Dad. Adak pa lang dito opisina. Kaduak na Elisa. Simang pwede ni Mami, kad sapsapulan na ka. Imbagayo ti ayan ko, Dad. Wen, amumatan ni Mami. Naglakang agpungpungtot. Tayjay, ag-high blood manen. Iswasumira ka ni ti kwartumi. Kasta ka di, Dad. Imbaga ka na pan ka dito opisina. Sige, Dad. Di kay madanagan. Kasaritak to ni Mami. Anyaman ti mangag mo kinkwa na iho. Sigala ko man ti agpasensya. Saan kay ngagdanag, Dad? Diyak matam mo. No apay akas talatan ti luksaw na kinilisa. Idento tanasimpat met. Un nga, Rod. Yamday jay. Nakapungtot, ta saan naka nakontak ni Sasha. Ngaysot kayat na akakuyog mo ko Sorry, Dad. Adayo tirik nak iti dayjay asasya. Sige iho, awan makunak tita. Doon niya pakasegnan tapusom. Isot surutan. Agyaman nak iti pan nakaawat yo, Dad. No saan naka maawatan ni Mamim? Siyak at maawatan ka, iho. Agyaman nak, Dad. Nagimbag kay launay. Griselda, maleman nga maawan pa'y ti Elisa. Ay, diyak nga rod mo, tatang. Awagam iti cellphone la.
Sa mga no, ago overtime malay. Pinadas ko itayan nga inawagan tatang. Nga, saan nga garing ti cellphone na? Anya? Saan kay amadanagan tatang? Tanuawan tupay laeng inton agsipngat. Indak to kitaan ija opisina da. Sige, anak ko. Talay, madanagan ang ulay no saan ang mapagsangpag ni Elisa. Sigurado akaungat nakmanan ni Mami minton bigat. Gapoy ti pa nakaamuna nga imay nakdinanon dito opisina, Jorin. Di ka madanagan. Tawan ti basol mo, Elisa. Wen ang... Kasaritak to ni Mami, Elisa. Madanagan na. Kanjak kahit nga umay na tadanunan dito opisina. Iso nga agawid akon. Agawid ka matan. Sige. Namnamaak ti panagkuyog ta enton Sabado kan Domingo. Wen? Wan. Basta nagwanak. Namnamaam. Agyaman ak, Elisa. Nakaragrag sakak kapo iti dayta. Ada akong dad. Ayan ka din ni Mami. Simrak manan iti kwarto mi ita nakapagsarita kami. Nalaos manan ti pungtot na iho. Dad, Kaluksaon na launa iti papan mo. Kan saan niya panagkuyog ka na siya. Dad, apay nga may idildildak iti dayjay asyasya. It awan matrason, akanahin ko akadwa. Taytang Rod. Humaypay ko may di opisina ngam linapdak. Dahil tapos iti may sa pagsakitan tinakam na. Ta isakit ko kanula unay ni Elisa. Natural. Nasingpat ni Elisa, Dad. Banag asaan ang maawatan ni Mami Miho. Ay, sana bali. Kasaritak to idain ton bigat. Doon niya timanggag mo. Saan mo natutupan ni Mami, ha? San kaya madanagan, Dad? Sorry, nusukirak ni Mami, maipapan iti dayta. Talaga nga adayo ti riknak iti dayjay asyasya. Lumlum na kan siya'y init. Awan pa iti anak ko. Tinasayaat. Hindak man lang ang kita ni sa opisina da. Tama nga no, ag-overtime maging gatrabi no jak mapansukunan. Ata nagsardeng at tricycle iti arubayan. Ti anak ko, Adan. Nanang! Siya ka di paspasungadan nyo? Wen anak, itay pa'y apaspasungadak ti isa sangpet mo. No saan ka pa'y asumangpet, kat umayak kuman ni dya opisina yung. Pasensya kayo ha? At dapay nga min dagiti naskan nga inlipas ko. Iso analadaw ka nagawid. Kat itay nalpas kon, apag iso matadimteng medyo rin ni opisina. Anya? No kasta, imay na kamanan kinadkaduan ni Jorit? Kaslakas na nanang. Ang adala ko umay na ibaga kanyak. No maamuan ni Chona, ti imay panangdanon kan ni Jorin ni opisina yo. Sigurado si kaman ti dakasan anak. Talaga asyak tinagbali na dakas nanang.
Tanaamuanan ni Ma'am Chona tiyo umay ni Jorin iji opisina. Kat napalalo unay ti pungtot na. Anya, kunaktupay. Kat, anya nga ron ti kunana? Atapon na siya tinangawag ki ni Jorin. Tapno umay nakdanunan iji opisina. Anya? Wala nang. Kat kuna nang agsarita kamin to inton bigat itinalapat. Anda akong dad. Ayan ni mami. Lepas may nagsarita, kat kasta unay man ang tipungtot na. Tawan ka pala ang iho. Dad, Saan kumata kanunungan no ayunan ti kayat na? Umay na kayo kumapagsasawan ken Elisa iji opisina. anyamot din ni mami aya. Nagrigat ang maawatan no anya ti ugali na. Hello, Dominic. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko. Kwa, awisan ka kuma. Masangom ka diti mangdanggay kanyak nga ginom. Adak diti rest house mi. Okay, sige. Orayan ka pare. Saan ka ngagdanag iti mainom kan pulutan? Nakasagana aminen. Okay, agyaman na ka. Bye, pare. Naimbaglangan ta na awagak ni Dominic. Adda ka duwak nga uminom. Ayan ti anak mo, Griselda. Nasimra kiti silid nan tatang. Nasayat mo't kiti, tapno makaina na. Ay na, maasyanak iti apo ko. Ubing pa'y nga napnuanan iti parikaut. Huwan nga ron tatang. Ngayon, ala, di tayo liwayan ti agkararag iti apo anamarswa. Makalungaw tayo latsa, anagaw. Ngam, saan apan padasan day jay at Chona apagaramidan ti dakas ti anak ko. Makita na. Anagaw, Nakasagana ak amakipin natay. Gapo iti anak ko, tatang. Griselda, Wan tatang. Saan ko nga'y palubos nga damang iruruman kan kwa na? Uray pinatayan no kasapulan. ay na, anya ka din day ta asasawag, anagaw. Pudno ti kunak tatang. Aginggat si bibiyagak. Saan ko nga ipalubos nga damang rabngis iti kalintagan ti anak ko. Agyaman ta sinong bata matlang ti awag ko, Chona. Napatag ti bagakken ka. May panggap iti naibagat ti anak ko. Akasaritam to tinalapat inton bigat. Wan,
nagipulong kanyak. Gaputarabang na laeng, tasyak ti inana. Anya nga ron ita ti kunam. Pues, danggam ti bagakkan ka. Balbalaagan ka, Chona. Di mo patpadasan asaktan ti anak ko. Tano aramidam dayta. Sigurado adata ti aglaban. Saan ka butbut ngan? Ibagbagakla ang tipudno. Tasaan ka nga atrasan? Wan, Chona. Adda kamila ang itisirok ti dapan mo. Sa anak ako markarit. Ngamkit di. Amo mimat nga ilaban ti kalintigan mi. Nga uray no nakurapay kamilaang. Anya, natangsitak ko nam. Di mo gandatan nga iruruman ti anak ko. Tasaan ka nga agbaligi, Chona. No nagbaligi ka anangagaw kanyak ka ni Victor. Saan ko nga ipalubos nga iruruman mo ti anak ko? Nanang, asino di ka sarsarita yung ti cellphone? Kuanak. Ni Chona. Isu ka di timawag, wano da kayo, nanang? Siyak timawag kan kuana. Apay, anya ti bagayo kin ni Ma'am Chona. Binalaagak. Asan na apadpadasan ti mangdangran kan ka. Kunakan kuana, asyak ti makalaban na no saktan na ka. Anya? Nanang, amuyo ka di agapo iti inaramid yo. Kat ang mga nod at dalang apagaramidan na kitidakas ni Ma'am Chona. No saktan na ka, wano parigatan na kaunay iti trabahom. Ibagam laang kanyak, tasyak ti mangsango ka ni Chona. Bak nang ta, nanang. Saan ko akabutan ni Chona? Nga uray bak nang da, kat nakurapay tayo laang. Adalat na kalintagan tayo amang ilaban kadagiti karbangan tayo. Nanang, Rumbang asuruam nga ilaban ti kalintagam anak ko. Saan ka basta payruruman latan kadagiti adda mabalinda? Kunada nga rod, no adda kalintagam, ilaban mo. Aglablabosan ni Mami. May turad nakpayadang rangga po iti luksaw na kini Auntie Criselda. Iti panang ibagana adi na padpadasan adangran ni Elisa. Gapula ang iti panang isakit kumat kini Elisa. Tinong panak manan ni Mami. Di saan kong amo? Anya ka di at talaga tigapuna akagurugura ni Mami ni Auntie Criselda. Adda ka di nagkinaawatan idi. Bueno, adda nagre-reyanda idi. Anak, panagkunak, saan ka natalgad iti pagtrabahuam? Gapo iti kinauyong ti amom. Iso nasaysaya at laangan nga umakar ka iti pagtrabahuam. anya? Saan, nanang? Diyak kaya dagig ka titi trabaho.
Wan amang ano niya ti aramiden kan ni Chona no di ka pala resign. Nanang, nalaing lang iti sao ni Ma'am Chona. Sana marami ti mangdangran kanyak. Saan ka nga agsigsigurado? Adi nakakabaula na saktan ni Chona. Tanapadasan na pa yan na tinumpa ni Jorin. Kunayo binalaagan nyo ni Ma'am Chona. Kunayo adakay ti makalaban na no saktan na. Siguro, aga magmatanday jay, gapoy ti naibagayo kan kuana. Saan mo pa'y unay ngam-am mo ni Chona, Elisa? Ano, dagiti kabailan na nga aramidan, adi mo namnamaan ang maaramid na. Nanang, Agikat kalangan iti trabaho manhak. anya? Salbag ti kastoy abiyang. Sa anak lakuman asim mangpet no kastoy matlaang ti mapasangag. Imanaw ni Jorin tatinong panichon. Ita, uray siya. Tinong panak ajak na puutan. Inaramid ko amin akabaalak anangawat kanang sursuro nga agayat. Mangipatag kan kachon. Ngem apay adi ka man lagbalbaliw. Sa dino itan tiyayan ni Jorin. Anya nga tati aramidek. Wah. Imbaga ni Dominic apapasak ni Chona. Agnakam nga ta. Nagruna nagpadak kamin ken Jorin asaan na sumangpet. Simrak iti silad mi. Kat di na kayat alokatan. Makaamon iti biyag na. Narigat no kanayon latan a pagpabusoyak. Ni Jorin, padasik man nga awagan ti anak ko. Awangan no anyamat kan tinapasamak na. Ayan na nga tan. Anak ka di panikaw, anak ka. Kalpasan anak kasaritak ni Chona. Kinasaritak ti apo ko yo tatang. Apay, Saan ko lakit di ngay palubos? Abasta dangran ken iruruman ni Chona ni Elisa. apay kumanga iruruman na. Nalaos ti luksaw na iti ipapan ni Jorin iti opisina da. Apaman anaamuan na nga dapay laang ijay ti apo ko yo. Di ba nag-overtime ako na ana? Wen, kat saan nagustuhan ni Chona dayta? Iso nga imbagak ka ni Elisa. Agik katlaangan iti trabaho na. No madilat ta ti aramidan ni Chona kenkwana. Ngam anya tatang. Kasanaw si utang tayo king kuhana. No agikan ni Elisa. Ken palubusan na nga ta ni Elisa. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela na pauluan. Si iti barukong.